seberapa? 2.000. Ya teh, Cisna. Sa, Gianon Gi. sayang. Iya. Nyenta. Mahanya carana orang boga duit 150.000 yang beli bola baliter. Jika nanti kita kenal itu, siga hula-hula gitu, sampaikan yuk. Kunaon mana sa asa ulang-ulang gitu. Sa, Ulang mikiran naon. kurang kermikiran kumaha carana boga duit 150.000. Jang naon duit 150.000 sa. Jang beli bola baliter remeh orang bisa main bola deui. Yuk enak memang ulin heula. Hayu atuh. Naon sa. Ini ada gan. Rp100.000 sa lumayan jang beli bola. Tuh bisa gitu. Nah, Harga bola 150.000, mana aya duit 100.000, berarti kudu namahan 50.000 deui. Rugi atuh. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.